yura muri ibyo byose. Nyuma yuko Jean Claude Murindahabi avuganye n'abari abantu, ubwo mu Rwanda byari birimo gututumba abanyamakuru baho bamwe na bamwe bati bimeze bite, abandi bati nuza inzego Rwanda Media Commission ikavuga iti no, Christophe Barore akavuga ati no, jewe umunyamakuru ni umunyamakuru, ntabwo nshinzwe kuvugira abanyamakuru, ndetse ahubwo kumva aravuga ibyo ubutegetsi buvuga. Ubwo rero abanyamakuru nabo bakaribwa mu n'umutima bati no, ibyo bintu ntibishoboka. Abandi banyamakuru bamwe bati nibyo, ariko bari abantu si abanyamakuru, bamwe nta makarita ya Rwanda Media Commission bafite. Ese twavuga ko ari abanyamakuru? Ese Rwanda Media Commission igomba kugira iki bamarira? Ese ibyo bintu bivuze kuva kera. Mvuga nti nibashyire ku murongo ikibazo cy'itangazamakuru mu Rwanda. Ntawe uzi uri umunyamakuru utari we. Uburenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo byawe n'ibyifuzo byawe cyangwa se no gutangaza ibitekereza bitangira he bigarukira he? Kiriya gihugu byaragiye bijyamo igihu, bijyamo urwijiji, bamwe bakishingikiriza iki, abandi bakishingikiriza biriya kugira ngo basobanure. No, hari uburenganzira bw'ibanze amasezerano mpuzamahanga n'itegeko nshinga biha umuntu, yuko afite uburenganzira bwo gushinga ikinyamakuru, bwo gutangarizaho ibitekerezo bye. Nkababwira nti nyamara ntimurebe ku mpapuro gusa, ntimurebe kuri televiziyo y'u Rwanda, ntimurebe kuri radiyo y'u Rwanda. Hari ubundi buryo bwo gukora itangazamakuru. Ubwo ari bwo uburyo bwavutse, ubwo ari bwo n'ukuntu naho bugeze ubu ngubu ndaza kubugarukaho mu kanya, ariko umaze kumvisha amagambo umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiruwubusa nawe yabajije abanyamakuru batandukanye ababaza kuri bya bintu by'abari abanyamakuru bafungwa n'icyo ziriya nzego zibitekerezaho, zaba ari inzego Jean Claude Murindahabi we ntabwo ashoboye kubona inzego z'umutekano, hari atashoboye kubona, ariko mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa we hari izo yashoboye kubona. Niyo mpamvu ngira ngo mwumvise nawe agakeresho yashyizeho, noneho tujye twabiganiraho mwumvise no kuri izo mpande nyine Jean Claude Murindahabi atashoboye kubona. Reka mbumvishe ayo makuru twatarira mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa. Nanjye mbaye ikaze kuri radiyo Ijwi rya Amerika, aho mbagezaho mu ncamake uko byifashe mu mwuga w'itangazamakuru mu Rwanda. Byatangiye gufatwa nk'ibidasanzwe ku banyamakuru mu bihe bidasanzwe. Mu cyumweru kimwe uhereye mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane hafunzwe abanyamakuru 6, maze nyuma haza gufunga undi wa 7. Muri rusange mu gihe cy'ingamba zidasanzwe za guverinoma zo kwirinda icyorezo COVID-19 hafunzwe abanyamakuru 8, ariko umwe aza gufungurwa. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda ruvuga ko bose bihishe amabwiriza yo gukumira no kwirinda kwanduzanya icyorezo COVID-19. Uko niko Madame Marie Michel Umuhoza uvugira riba bisobanura. Ubundi mu mategeko hari principe ivuga ko ni business inyoherwa, ibi bintu bidasobanurwa buri igihe cyose. Ni nayo mpamvu bihora byibuswa kugira ngo abantu bakurikize amabwiriza, bakurikize amategeko kugira ngo bataza kugongana nayo. Ntabwo wakora icyaha ngo witwaze ko utari ubizi, kuko iyo principe nari nkubwije. Nari mbabajije abanyarwanda barasabwa iki mu bihe nk'ibi? Buri munyarwanda arasabwa iki? Ko amabwiriza yatanzwe mu rwego rwo kwirinda no gukwirakwiza icyorezo cya COVID-19 agomba kubahirizwa na buri wese, kandi kutazihanganira uwo ari we wese uzashyira abaturage mu kaga anyuranya n'ayo mabwiriza. Uganiriye n'abanyamakuru mu Rwanda muri ibi bihe byumvikana ko kugutabwa muri yombi kwa bagenzi babo kwa babibyemo icyoba, kuko bamwe bivuga ko bafashwe bari mu kazi k'itangazamakuru, ni mu gihe ntaho amategeko akumira umunyamakuru muri ibi bihe. Nyuma yo gutabwa muri yombi kw'aba banyamakuru, urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda RMC ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane rwahise rushyira hanze itangazo risaba abanyamakuru bose kwitwararika, rubabuza kwitabira ibikorwa bazi ko bibujijwe, kabone naho babihamagarwamo ngo bajye gutara amakuru. Nabajije bwana Cleophas Barore ukuriye uru rwego icyo bise ibikorwa bibujijwe. Ibikorwa muri iki gihe
gihe hari igikorwa cyo guhuriza hamwe abantu bose bari muri gahunda ya guma mu rugo. Turashaka kubwira abanyamakuru ko umuntu wese bahamagara babwira ngo hano twebwe tugiye gutanga inkunga mu kagari ibunaka, bakwiye kumenya ko ivyo bintu muri iki gihe bitemewe. Nicyo ngicyo dushaka kuvuga, cyane ko hari n'abanyamakuru bagiye bagira ibyo bibazo bakanakurikiranwa bafatiwe mu bikorwa bitemewe. None se ibikorwa bitemewe ku munyamakuru ngira ngo ahubwo ni nayo nkuru ku munyamakuru? Ibikorwa bitemewe byakabaye inkuru ku munyamakuru, ariko niba bitemewe ko abantu bajya mu gikorwa runaka muri iki gihe ukaba ubizi, umuntu akabubwira ngo twebwe turi bujye gutanga inkunga mu baturage, kandi ubizi ko abaturage leta yatanze amabwiriza ari clear ko badasohoka mu nzu, bakabaye mubwira utese ivyo bintu mpamagaramo ko bibujijwe muri iki gihe, ayo makuru kanayatarira kuri telefone. Mbese ntabwo biza kwinjira mu kubangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru? nta na rimwe dushobora kubangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubuzima bwabo nabo. Abanyamakuru benshi ntibemeranye n'itangazo ry'urwego RMC. Bwana Theogene Manirakiza afite ikinyamakuru Ukwezi gikorera kuri murandasi. Umunyamakuru mu bikorwa bitemewe agira ngo agaragarize rubanda, agaragarize inzego bireba yuko ibyo bikorwa bitemewe hari abari kubikora, kuko na kenshi polisi cyangwa se inzego zindi z'umutekano n'inzego z'ubuyobozi zikemura ibibazo kuko byagaragajwe n'itangazamakuru ari ibikorwa bitemewe byakozwe n'abaturage. Kuvuga rero umunyamakuru ntazagera ahantu hari ibikorwa bibujijwe, ntabwo ngewe numvise bihabanye cyane n'ibyo RMC yakwiye kuvuga, kuko ahantu ibikorwa bibujijwe bibera ni hamwe mu hantu ahubwo abanyamakuru bakwiye kugera bakagaragaza ko ibyo bikorwa bibujijwe biri gukorwa. Bibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru mu bihe nk'ibi? Kugeza ubu ngubu umunyamakuru kugira ngo azakore akazi asabwa kuba azafata amafoto, agafata video za environnement gusa, kuko ahari ibikorwa bibujijwe, ahari abantu bagiye mu mihanda, bagiye mu masoko bitemewe, ntabwo azaba yemerewe kuhagera. Bituma akazi k'umunyamakuru kahita kaba limite cyane. Itangazo ry'urwego RMC kandi ntirihagararira ku banyamakuru gusa, runasaba ko muri ibi bihe abaturage batagombye gutanga amakuru batabanje kubaza ikarita y'akazi uwo bayaha. Nkabaza Bwana Barore niba bidahabanye n'itegeko ryemerera buri wese kubona amakuru mu Rwanda. Access to information, itegeko ryemerera umuturage, umuntu wese kubona amakuru, ntabwo twarikandagiye, turarizi, turanaryubaha, turanaryubahiriza, ariko uburyo bwo gusaba amakuru no kuyahabwa bugira inzira bunyuramo. Umunyamakuru agira uko agenda, ushakashatse umunyeshuri urimo gukora memoire nawe akenera amakuru, nawe agira uko agenda akibwira bagiye gusaba amakuru n'icyo azayakoresha. Niyo mpamvu tubwira umuturage ngo ukugezeho akubwira ati mpa amakuru, akwiye nawe kubanza akakwibwira. Umuyobozi w'ikinyamakuru Ukwezi wagakomeza ahabanya n'urwego RMC. Iyo bigeze rero bivuga ngo buri muturage ujya gutunga umuntu mikoro cyangwa se rikoda abanza kubwire ngo nyereka ikarita, ni bishyashya wenda navuga ngo wenda itangazamakuru rivuguruye wenda twaba tugiye kwinjiramo. Nyuma yo gufunga umusubiriza aba banyamakuru, impaka z'urudaca zaravutse umunsi ku wundi, haba mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Muri 7 bafunzwe, 4 bakoreraga itangazamakuru ku muyoboro wa YouTube mu buryo buhoraho. Barimo 2 ba Afrimax TV, uwo Mubavu TV n'Uwishema TV. Impaka ziriho zumvikanisha ko abanyamakuru ubwabo bashobora kuba basa n'abacitsemo ibice. Hari abumva ko bakorera ku muyoboro wa YouTube batagombye kwitwa abanyamakuru. Itangazo rya RMC ribuza abafite imiyoboro yabo ya YouTube kujya kwaka ibiganiro mu baturage ngo babikwirakwize biyise abanyamakuru. Rikavuga ko umunyamakuru agira ibimuranga uko ajya mu mwuga w'itangazamakuru ndetse n'amahame agenga umwuga w'itangazamakuru agomba kubahiriza. Kuri uyu wa gatanu, Bwana Ramesh Nkusi na mugenzi we Oswald Mutuyeyezu bari mu kiganiro zinduka kuri Radio 10 bafite insanganyamatsiko igira iti umunyamakuru ni muntu ki. Yewe nabo twizeraga tumva ko rwose nabo bafite mentality na capacity yo hejuru, bashaka gufasha kwenda n'aba bana bakiri batoya, bari kuzana ibintu byiza. Ngiye mbyita ibintu byiza kuko bari kugenda umusaruro ikoranabuhanga rigeze. Nawe ufashe imijugujugu honzo shize hasi rerere. Njye biranangaza. Cleophas Barore ni chairman wa Rwanda Media Commission, nirwo rwego ruvuga yuko rufasha abanyamakuru kwigenzura. Ayandika itangazo akavuga abanyamakuru ngo n'aba YouTubers. Ibyo bintu bimeze nk'abandi bavuga ngo abanyarwandakazi ngo niko abategetsi bakera bavugaga ngo namwe ngo banyacyangugu. Iyi ni extreme discrimination nyine ikomeye. Extreme nako gashira navuze ikomeye nyine nawe discrimination.
Naho bwana Asumani niyo nambaza ufite ikinyamakuru Rugari nacyo cyayobotse murandasi nyuma yo kubona ko kwandika ku mpapuro bitakigezweho, wagasanga ifungwa ry'aba banyamakuru harabayeho icyo yise kuremereza ibitaremereye. Ikibazo gihari ari ibintu usanga abantu baremereza bitari ngombwa cyane. Ntabwo dushaka kwinjira mu mikorere y'inzego z'ubugenzacyaha n'ibiki byose. Wakebura umuntu ukamubwira uti ibyo wakoze ejo bundi nubwo intention yari nziza ariko wabikoze mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ntuzongere gutaha uzakosore. Ariko ntabwo ari ngombwa ko amatangazo cyacitse. None se n'ubundi ko yabikoraga azi ko akorera igihugu, kabone n'ubwo yabivangamo ibindi bindi bye, ariko muri rusange avuze uti ibi binyamakuru bikorera kuri YouTube n'ibiki byose. Ahubwo ntekereza yuko cyagombye guterwa inkunga, gufashwa kurushaho kunoza ibyo bakora, kuko ni iterambere. Ntabwo ari ngombwa babyume ibyo gamishe by'imijugujugu. Ntabwo iki ari igihe cyo guterwa cyangwa guterana imijugujugu, kubera ko itangazamakuru ryakwega, hari abakwega naryo rigakwega, gusa twazahurira he? Kandi icyari igihe ahubwo cyo kugira ngo dufatanye. Nyuma yo gukurikiranira hafi kuko utavuga rumwe byabaye ngombwa ko Ijwi rya Amerika yiyambaza umunyamategeko Jean Paul Ibambe, maze yisunze itegeko rigenga itangazamakuru mu Rwanda mu ngingo yaryo ya 14, abanza kuvuga ko gushyira ibintu kuri murandasi bidasaba kuba umunyamakuru w'umwuga. Gushyira cyangwa kohereza inkuru kuri interineti ntibisaba ko ubikoze aba ari umunyamakuru w'umwuga. Iryo ni itegeko rigenga itangazamakuru. Uwo ari we wese yabikora. Ni ukuvuga ngo kuba umuntu yafata inkuru cyangwa se yagenda agafata ibintu, ikiganiro cye, ibitekerezo bye, analize ye, akabishyira kuri YouTube akabitangaza, icyo ni uburenganzira. Bipfa kuba hatarimo ibintu bibujijwe n'amategeko, kuko hari ibibujijwe gutangazwa. Urumva ntiwatangaza cyangwa se ngo ugire ibintu bihungabanya umutekano w'igihugu, bihembera ingengabitekerezo ya jenoside, bikurura urwango cyangwa se bisebanya. Icyo gihe ibindi bintu bibihana. Niyo waba uri umunyamakuru ukabikora, aho waba wabikoreye hose n'ubundi babihana. Wenda ikibazo noneho ahangaha ikindi gihari ni ikihe wenda icyo wakwibaza. Kereka niba hari uvuga ngo runaka yiyise umunyamakuru kandi atari we. Kuko niba itegeko rivuga ko umunyamakuru agomba guhabwa uburenganzira n'urwego rubishinzwe, yego, akaba adafite ubwo burenganzira, ashobora gukurikiranwa cyangwa guhanirwa kwiyitirira urundi rwego cyangwa undi muntu umwuga runaka kandi adafite ubwo burenganzira. Icyo gihe akaba ari byo yakurikiranwa. Tugendeye nko kuri ibibazo nahoze mbona by'aba abanyamakuru, tuvuga ati ese kuki biyita abanyamakuru kandi atari abanyamakuru? Yego, n'ubundi impaka ziri aho. Yes, ni ukuvuga ngo umuntu w'umunyamakuru ufite uburenganzira bwo gukora itangazamakuru akaba yarahisemo kudakora itangazamakuru kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo, bakajya kubikorera kuri YouTube, nta tegeko yishe niba yiyita umunyamakuru kandi ibitekerezo bye akaba bitangaza. Abo ni abambere. Abakabiri, umuntu ku giti cye witwa ugenda agafata ibitekerezo bye cyangwa se ibintu bye uko ashaka akagenda akabitangaza yifashishije YouTube, nkawe ku giti cye, kuko afite ubwo burenganzira, nta tegeko yishe, nta kintu cy'amategeko yamubaza. Hanyuma n'umuntu ufata umunyamakuru ufite ikarita akavuga ngo ntabwo ari umunyamakuru kuko ibyo atangaza bitangariza kuri YouTube kandi afite uburenganzira bwo gukora umwuga w'itangazamakuru, agakoza amakosa. Urwango abakoze amakosa kwita umuntu ufata umunyamakuru kandi afite umunyamakuru yabihereza uburenganzira. Noneho na wa muntu noneho wiyita umunyamakuru kandi atarahabwa uburenganzira, aho yaba abikorera hose nawe aba akoze ibinyuranyije n'amategeko, naho waba uri kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo udafite ikarita y'itangazamakuru. Ibi biriho mu gihe imwe mu miryango mpuzamahanga irebera abanyamakuru nka CPJ ufite icyicaro muri Amerika yatangiye kugaragaza ko ihangayikishijwe n'ifungwa ry'umusubirizo ry'abanyamakuru hirya no hino ku isi no mu Rwanda barimo. Abasesengurira ibintu hafi bo bakavuga ko mu bihe bidasanzwe nk'ibihe by'ibiza abanyamakuru bafatwa nk'abantu bakenewe cyane, bakavuga ko baba bagomba guhabwa umwihariko mu mikorere nk'uhabwa abakozi bo mu nzego z'ubutabazi, na cyane ko ngo aribo baba bagomba kumenyekanisha uko ibintu byifashe mu kubungabunga ubuzima bw'abantu. Uko niko byari byifashe ku itangazamakuru ryo mu Rwanda mu bihe bidasanzwe byo kwirinda COVID-19, ubwo twateguraga iki kiganiro kigufi mwari na Elko Gihuza ku Ijwi rya Amerika. Amahoro mwese bana b'Imana mwifurije amahoro, aho muri hose mwifurije amahoro n'ubwiyunge n'Imana nyuma yo